Tabwecirie kũrũo nĩ ciana ithatu hamwe rũu nĩ ruo rũrĩa Peter Kiroro na mũtumia wake Ann Wanjiru maragerera thutha wa ciana ciao ithatu gũkua, ũndũ ũrĩa ũtigĩte itu rĩa Kieha rĩhumbĩte mũciĩ wao. Aria maronire ciana icio makiuga umwe nĩ gũteretha araterethire rĩrĩa marainukaga na gacagaca-inĩ yacio gũthiĩ kũmũthera, nao marateretha maragwa maai-inĩ macio. Wameichota na wakaiweka kando, ilikuwa imechotwa. Sasa sijui ni nini waliona ndio wakaingia huko kwa hiyo dam. Shughuli zilikuwa zinaendelea, kuna wazee walikuwa wanapiga mawe hapa, lakini mzee mwenye alikuwa aliangalia watoto hivi na akasema aliona tu nywele ikididimia kwa maji. Sasa mzee mwenye alikuwa hii side alikuwa anaenda kujaribu kutoa watoto lakini ikashindikana. Aciari a ciana ici ni maratarĩria ũrĩa maretirwo na kũmenyithio ndeto ĩyo ya Kieha. Rĩu makiuga matigĩtwo na mwana ũmwe tu, amu mararĩ na ciana inya. Nilipigwa simu nikiwa kazini, kaambiwa watoto wameingia ndani ya maji. Sasa nikatoka kazini nikakuja, kaenda mpaka hapo, yaani nikashuhudia mpaka wakatolewa. Sasa nikawaacha wakienda mochari. Nikaenda huko, nikaanza kulia, nikiitaka wairima. Alafu sasa nikaletwa na mama mmoja anaitwa Mama Jogona, na huyo mwingine mzee anaitwa Thutha. Nĩ kumana na gĩkuũ gĩa ciana ici, aikari nĩ monanirie marũrũ mao na moiga cigana nĩ cigana na matigwĩtĩkĩra mwana ũngĩ akuĩrĩre kware-ini ĩyo, kũrĩa marũrũnganire makienda thirikari ya kaunti ĩingĩrĩre na ĩkunĩke gĩthima kĩrĩa gĩtuthũkĩte kware-ini ĩyo. Nataka kuambia tuko na huzuni sana juu sasa hata kama unatoka Sachangwan ukiangalia mtaro ziko hapa unaangalia ni kifo. Sasa unaona kulikufa mtoto mwingine hapa hivi, mtoto alianguka na akakufa. Hao ni wengine. Sasa hao ni mtoto wangapi? Wanne. Hii kwa hakuna mtu mwenye ataingia kuchimba mawe ama kutoa magali yote itaingia ili itoe mawe kabla hii kidimbwi hakijafunikwa. Oho ni mamenereirie rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie nema makiuga mateta mao makinyagira matungi nini, amu rũhonge rũu rũtirĩ rwaruta watho ona ũmwe rwa kuga gĩthima kĩu kĩhumbĩrwo. Nema wamekuja safari 3. Wakikuja hapa wanachotwa pesa. Askari wakikuja wanachotwa pesa. Sasa anachotwa pesa. Nĩ morotereirie njara atongoria a mwena ũcio nĩ kwaga kũmathikĩrĩria hĩndĩ ciothe mateta igũrũ rĩgiĩ wagi wa maĩ itũũra-inĩ rĩu, amu ciana icio irakuire igĩthiĩ gwetha maĩ. Ni tuko na huzuni sana juu ya watoto, wakati walikuwa wanatoka huko walikuwa wanakuja kuchota maji mtoni, upande ile hakuna maji. Handũ-inĩ ha Kameme TV Gĩatwo Baithira wa Kĩhara.